Pemirsa anutin saking rilis Balai Besar Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BBMKG Wilayah 3 Denpasar. Kota Denpasar rau makin status awas kekeringan. Status awas inucap sangkaning ringgalah pungkuran kantos 16 siki rahina Denpasar durung bangihin Sabah. Tiosan punika perakiraan probabilitas curah hujan dasarian kirang saking kali dasa utawi dasarian langkungan 70% utawi nilai indeks curah hujan terstandarisasi paling ageng min kali. Kadis Pertanian Kota Denpasar Anago Ngurah Bayu Brahmastang Wedarang anutin saking hasil paruman sarang instansi sani mempaiketan sampun kacumpuin yening makudang-kudang pangupaya sani kemarkiang ring sajoning nampenin sasi panase mangkin sidang ngewetuang kekeringan toye ring genah-genah pertanian sekadi kepanggih saking data sane wenten samian subak dangan ngarepin kekeringan selanturnyane taler side kemarkiang antuk ngawigunayang sumur tanah dangkal ring lahan pertanian. Tios ngwentenin stok pestisida paiketandani taler tedun langsung untuk mastikayang penyarengan petugas pengamat hama dan penyakit PHP ring suang-suang subak nyabran rahine. Indika inucap mata tujuan antuk nguningayang saking rin ngenenin hama mewah pinyungkan tetanduran mangde digelis karo ruang pemargi antuk nambakin gagal panen. Saneka buatang taler inggih punike mecikang pemargi asuransi usaha tanam padi OTP kali tali 3 likur. Tetujuannya pet prade kepanggih gagal panen mejanten petani side molihang ganti rugi antuk prebil sanis sampun keanggen. Asmara Putra Bali Pos nguningayang.